Nagganas yaw. Naimbag nga oras yaw, gagayam iti tangatang. Siyak pailaeng apaw, ti makadwayaw, tawan ni tatabal samaw. Na ito iti pagayam yaw, ni patilaw. Ay na, nagganas yaw. Intay man ikambiyag, ti pakasaritaan, ti pagayam tayong agnagan, iti talya. Kastoy man ti kunan ni talya. King ka, tatabal samaw. Napintasa mo, abalasang. Na italaeng, tanakutungak. Sana kapauli ti kinapintas kadag iti babalasang dito yung lugar may. Adamo dagiti agar aram kanyak. Ket day taman tinak ibinsa-binsa tatabal samaw. Bueno papagayam. Intay denggay ti pakasaritaan ni pagayam tayo at alya. Dito'y drama tayaw. Nagganas yo. Sapay kumatasan nakapaayon talya. Ay ayatan ka unay. Intot, mga nukon ko namlaang ay ayatan na. Ngamsaan mo't gayam. Mayak nga rod agaram kan ka, ano kung kunaklaan? Kasanumat ngamin. Maikalimakan, ngayon may nagaram kanyak. Dagiti upat iti kalabos, kat sinong batak mat ida. Ngam, pagamuan, tasaan da kun akayat. Ha? Imo na ni Gabay. Sinong batak? Kalpasan ti may sa alawas. And break na kon. May kadwa ni Ricky. Sinong batak manan? Ngam kalpasan ti 1 week. In break na kmat. Idikwan. Sinong batak ni Makoy? Kalpasan manan ti 1 week. In break na kmat. Idikwan. Sinong batak manin ni Dado? Kalpasan ti 1 week. In break na kmat. Aya? Apay nga nga imbreak da ka? Agpapada da akal pasan ti 1 week. Kat imbreak da ka? Wan nga road. Napintas ka mait. Saan mat ama ko na nangisit ka? Katamtaman lang ti pudaw mo. Kan atidug ti buhok mo. Wan nga road. Hangam siya, lusong batan nak. Saan ka nga i-break, talya? Ngamin, talaga nga ay ayatin ka unay-unay, talya. Sikat ti arapap kung agbalin nga asawak. Agyaman ak no kasta. Intot. Damok pay lang ti agaram ken ka, talya. Ngam nusong batan na kita, ay siya akong ti kararagsakan na baro dito'y lugar tayo. Ha? Sige Sungbatan ka, intot. Ngamin, amamukan. Nasingput ka abaro. Nagagat ka pa'y amanggad. No kasta, sungbatan na kita. Nga uray damo ka pay lang arman. Anya ko matidakas na, sungbatan ka ita. Ay, no kasta, agayan ayatan? Katuan kastamot lati papanan na. Apay nga ibay-bayag ko pa'y laeng ngay. Eh, no kasta, yes! Ay, nagkanasan. Agayan ayatan talya. Yahoo! Naragsaka ko na ay. Apay akas na ti panagkitam kanyak, nanang? Wala, tasaba alimanan alalaki tiin may nagarem ka ni ka. Sakot na karagrag sa karimwar. Apay, anya ti pakaragsakan na. Nanang, naragsa karimwar. Ngamen, sinong bata kadagos? Sinong bata madagos ni Indaw? Katwan, may kamanon day ta sinong batam. Ngampagamuan tay break da kamot. Ay, saan itan nanang? Nagkariniin tot, adinak to'y break. Ngamin, ay ayatan na ka talaga. Mas dawak man ngamin, talya. Apay ka di naglakada ka nga i-break, ti agbalin na boyfriend mo. Iti anya arason. Diyak mo nanang. Awan mo ti amok agapo na. Agsidda awak launay, nanang. Day, bikag. Si kamot na ito masabat ka. Nagapwam. Ijay man tali papa. Napanak man gimatang ititinapa asidaan mi kanitalya. Ay, wan gayam. Namuak iti anak ka nga gayan ayat dagayam man iti anak mo. Uwan, agayan ayat da kanon. No kasta, agabalayan tanton bekang. Nagganasin jaw, tagabalayantan. Ketuwa na. No maikari di anak ko amaikabang iti pamilyayaw.
Amang ano saan akayat day di asawam ni Talya nga anak kaw, para iti anak yaw. Ay unay kan, manunatawan tinapalabas sipod pimusay day di asawak, ngam da kamatem pailang mait. Jack ngamin malipatan ti balikas na ijay. Ako na, ano mga sawa ni Intot nga anak yaw, kanday di kanubakan lang kan napintas. Hindi pindi ay iti kayat ni Intaut. Tay sulakit nga raw ti mga asawa. Amangan no alalyaan nak day di asawam. Ngamin, ni Talya tinanobya ti anak yaw. Ay, Rosalia asawak. Nuadda ka man di ta dumdumngag. Itulok mo an Talya ti maasawa ni Intot nga anak ta. Madi ti napili. Tamangan no makapili ka iti kugangay. Na, kasarsaritan ti asawam nga uray awan. Kanya nga iti amam. Nga mga nuadalaeng dito'y abay ta. Indak madlangad. O sige, agawid akon. Inkamatan iti papanam. Bala. Agawid ka nga rudain, abalayan bikang. Wan Talya, kasta tinasao kanyak nila kay Pitong. Kan abalayan pa yan ti awag na kanyak. Ay kat, nagsaya atin ngay nanang. Anya nga abalayan. Kat saan kayo pa'y mata nagkalay sa kanintot nga anak na. Ayos lataan nanang. Ay, naragsakak no itapay lang kat abalayan ti awag yo iti tunggal maysa. Aguray ka. Ha! Itay pa'y nga dama ang angot ko Agat anglit. Ha? Ay, simro manen ti anglit mo, Talya. Nagdigos akmot itay. Agusar ka man iti judorad. Ha? Agat anglit ka. Si kagayam day masabat kong agat anglay, Talya. Anya? Nagalas mo ti panagsasa, Umberto? Amang ano sikat ti agat anglit Kita man talangam? Kasla di ka agdigdigos? Agat anglit ka. Pway, Pwe, kamot Kunamlan asino ka anatar. namalangay. Itakan. Hoy, Berto! Sapay lang kumata saanan nga agsabat tinalan ta. Kunam no asino ka anatar? Di kan tupay agdigdigos? Soron ka? Anya beton day Talya. Imbagak met nga agjudorant ka. Nagpigsa ti angot mo nga agat ang lake. Unay kayon ayananang, dilawundak manon. Balasang kan Talya. Ngam kastakit din ti angot mo. Agat ang late ka. Apay, di ka mabayan ka dagiti makapulpulapul mo at tao. Sige nanang, tay nakngarudag digos. Ngam aginanak pay lang, tanabannog ka nagapuy dya tsindaan. Kun nabara ti bagay. Ala, aginadakan. Tain kanto nagdigos. Kababain ka. Kayan ayat mo gayam ni anglay, Intaut. Sino nga anglit? Ni Talya. Anya nga anglit, asasawam mo't, Berto. No agat anglay, saka nagpigsa. Nasabat ko ngamin iti na minsan. Una yan. Agat anglay. Nagpigsa pa'y. Apay, maanusam di kasi babae. Nagado dito ti mabalin mo akayan ayat. Apay, pagtatak ko namday nga anglay. No siya, jak lapagan ano ni Talya. Jak lapag tatak kunan. Ay, adda kagayam Intot. Di mo impakpakaam mo nga umay ka ita. Sabi kasto'y tilangak. Kalkalpas ko ngamin nagdalos dito'y balay. Iso anak kalingling utak. Nakaululi magkamot Intot. Mabiit laang wan. Inak mangisagana iti pagpalamiis ta. Mabiit laang, ha? Sanain. Sige. Inakon Talya. At dagayang papanak kita. Kwa. Apay ngay, nagbiit ka. Agpalamis, tapay ko ma. Sanain. Sige. Inakon. Apay nga taapim manaw adagos ni Intot, nanang. Kaslag dardaras.
Kuna na nga da ka no papanan na. Amang ano saan na amaanusan day taangot mo. Agat ang lit ka nga, main. Ha? Napingsaya? Ay, unay ka na ya, Talya. Balasang kan. Ngam di mo pa'y amo nga ornosan day tabagim. Saan na bali ata napintasak, nanang? Anya ti serbi ti pintas mo. No naanglit ka ba? No di ka kat magibabain. Ni nanang mo. Ala, ikagdigos. Magibabain ka talaga. Saan ka day akayan ayat mo ni Talya intaot? Ha? Kuwang amin tatang. Ape nga di mo sarungkaran. Kat no ti agayan ayat kat kanayon dapay nga agdate. Di mo samot sa sarungkaran. Saanin tatang? Nay, ape nga'y. Mangkita klangan iti sabaling agbalin akayan ayat ko, tatang. Nay, apay nga'y. Jak kayat ti agat ang lit akayan ayat, tatang. Nanang, apay nga taadinak mo din sarungkaran ni Intot. Kadyak amukan ka ah. Amang ano nagapa kayo nga men? Saan, nanang? Jak pulos inap-apa. Katabang ano makumikom iti trabaho na ah. Kasta nga ta? Kailiw ko na makita, nanang. Ingka kumaayaban iji balayda. Anya! Siyak! Tibaon mau! Alan nanang. Kailiw ko nga minan ni Intot. Isungayin kay ayaban. Ay, jakayat. Syakit din tibaon ba? Sikati mapaniji balayda. Saan ka ta siyak tibaon mau? Ala ka din, ananang. Iba kayo ang masaksakitak. Tapno umay nagsarungkaran ni Intot. Ala agkapita pa'y bekang. Apag iso, kaburburak lang da ito'y kape. Nagyaman na pitong. Nakaumay ka man dito'y balay may bekang. Naggapuak di tamyanan. Kat di magasaklaang, taumayak man makikapay. Wana, mala, agkapita. Mayat ti kape. Ada ka din ni Intot. Awan, napaniti trabaho na. At ngamin baro a kontrata na itaabalay. Dakkel abalay ti aramidan da. Kastagayam. Isumot lagayam asaan ang mauray ni Talya sumarungkar ni Intot. Kwa, kastunay. Kasano kat agat ang litmet ka no ni Talya? Ha? Wen, bekang, kasta ti ko na ni Intot nga anak ka. Anya? Iso nga imbes nga wagan ka iti abalayan, saanin na? Tasaan damit gaya man nga agayan ayat. Tako na ni Intot, mangsapol iti sabali akayan ayat na. Ay, katanya nga rot ngay. Sige lata, agsapol lata ni Intot iti sabalay. Saan mo't ngay pilit ni Talya ti bagina kenkwada? Kwa, kastoy nayan niya, bekang. Bagbagaam nga min anak mo. Tako na ni Intot nga agat ang litmet nga men. Ha? Ket dayta tinakadismayaan ni Intot. Tadi na kayat ti kaayan ayat nga agat ang light. May babain ka na unukas jay. Ha? Kwa. Isuabagbagam ti anak mo, taagdigaws. Tapno saan nga agat ang light? Kastati ko na nila kay Pitong Talya. Ay, siyak ti mababain. Mababain apirmay anapan iji balayda. Nanang, iso adi na kasarungkaran ni Intot. Tadi na kan kayat. Agsapol kanulangan iti sabali akaayan ayat na. Anya? Ay, una yun ti kastoy abiyag ko, nanang. Nagganasan ko na kuma. Tadamanin kayan ayat ko, kat nasingpot abaraw. Ngampalpak manan. Tadi na kun pagan ano? Gapaw, iti anglit mo. Agar matakmot iti jodoranta. Ngamde kamot iti agdigos. Nanang.
Agaramat ka iti deodorant, kan kanayon ka nga agdigaws, tapno saan nga umangot a kilikilem, bimalbalasangan ka di mo amo nga urnusan tabagem. Nanang, agpabanglo akon. Basta yung kaibaga kaniintot, ngagsinubyan kami. Ay, si katimapan mangibaga no kayat mau. Di na ko ibibiyang dita, tamabain akon. Nay, si kakadiday masabat ka, Talya. Wan mat, siyak mat daytoy. Nagpakulot ka mga may. Saka, ay na, nagbanglukan? Wala, nabanglo akon ita. Di na kon mauyaw ita, no di kat idayaw na kon. Ha? Bertao, pakibagaman kaniintot nga umaidyo bala inton trabe eh. Taornosan mi ti may papan kata kami. Ha? Niintaw? Ay, awanin na. Addan kayan ayat na sa balay. Adayo na pimpintas ngam sika. Napanglupay Anya? Iso adikan mang namna masublan na kaniintaw. Ngamain, addan sa balay, akaayan ayat na. Siya ko na mismo timay diti balay yo intot. Takayat ko apon kan, no adan ka ayan ayat mo sa balay. Kwa, adan sa bali, kaayan ayat ko, Talya. Apay ngay, kat saan tapay mo ta nag-break? Nasken ka di pa, eh? Apay ngay intot. Apay ngay sukat na. Kwa ngamin. Nabangbanglo ngamin ni Labling yung musika. Intot, sweetheart. Adagayam sa nga ilim. Lovely sweetheart. Iso ni Talya. Kumusta kan, Talya? Nukasta? Agayan ayat kayo? Talaga? Agayan ayat kami kinilable. Kahit iso ti ikalaysak. Kahit pasensya ka na, Talya. Ngamin, adayo na bang banglo ni Labling ngam itisika. Apay ngay intot. Apay ngay. Nagsakit na unay. Nakasaksakit. Ay na, nasaktanak man unay, tatabal samaw. Ang awan mabalingkaw, gaputa napintas kinabanglaw tay nang isukatan ni Intot. Kanya, managbaybay ngamin itibagik iday. Awan bibiyang kaw, no agat ang hitak man. Ang mita, nabanglo akaw, takanayon ang agdigaws. Kin agaramatak iti para iti kilikilay, tapno sa anak nga agat ang lay. Ipagayam mau, Talya. Dayta, di pakasaritaan ni Talya, papagayam. Di adalita, kanayon tayo aming kumanga, digaw. No nabanglo tayo, iti inal daw. No nadalos ti bagay, makapasaya may iti salunat. Bino papagayam. Di tanti nagpatinggan, ti surat ng patulog ni pagayam tayo at Talya. Adinan inla nagta-address na. Dito'y drama tayaw. Nagganas, tiyo. In your nose para iti-scrape ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Dance Ilocano YouTube channel. Nagyamang kami, itingkay, panang tarabay. Nasyo! Naibag nga oras yung aming papagaya. Ti surat nga itay idrama ita kat naggapaw. Kanipagayam tayaw ang nagpailingay itinagan afidel. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw, naibag nga orasyaw apada-pada nang nagruna akablaawang ka. Ilingad nakman itinagan a fidel. Agtawin na kaon iti sa isinta isingkaw. Ang napigsa akpailaag. Nimot bakit ko atinay nga iso ti asawa. Agtawin mo tayo iti sa isinta iunaw. Puro di adal nagitidwa nga anak may. Adamot bukod dan a pamilya. Ngam sana da ita ti parikot kaw, Tata Balsamaw. Ti pakasignak ita, kat ni tinay nga asawa. No kaano pa'y abimakit kinlibakay kamay, isuma ti kanayaw a panagririmay. Adumot tayo dagiti saan may apagkinkin na awatan.
Inak nga rodrog yan, tiyag salaysay. Kunakmat kan kaya kaya tiprin ito asidaan. Apay ngayon pritong pailaang day tabangaws. Jak nga ron kaya ti paksew. Jak kaya ti suka. Kunak kaya paksiwam. Sinigang kunakmat kan ka. Inulit-ulit ko pa'y. Alsimami ti salamaga ay kunakpay kan ka. Apay tulang kan. Ay, no saan mo kaya ti mangan? Pumanaw ka dito kusina. Ay talaga sana ka mga di ka manlagan. Siya kaya mo ti mabisinan? Esther, adapay na ba ti ala ko mamakan? Naibusan atata. Nagaduma ngamin dagiti estudyante nga imay nangan dito'y prestok itay. Uray dagiti maestra ken maestro. Imay danangan dito'y. Apay aya tata. Mabisidak nga rudag. Ni, saan ka pa anangan? Kano pasado alas 12? Saan nga raw? Saan mo't kami na sinurot ni Nanam Tinay ti luto ti bango sa kayat kap? Kunak nga alsiman na, imbrito na kita. Aga pa kayo magayam adwa. Kano na jay tumatinay sana makawawat? Tulang pa'y gaminan kahit. Ay na, kasanungay nga ruden. Awan mo't tinabati ang makan alakok, Tata Fidel. Agawid na kita. Nakaturog siguro ni Nanam Tinay. Aglibasak amapan magaan. Nangidulinan nga taayan ni Tinay ginabati asidaeng itay. Ay, awan mo dito lang misaan. Ijay sa pa'y tuktok ti kabinet, tinangidulinan na. Iso ti banbantayan jay pusa. Haguray ka man gaw ta mga anak man. Kasado nga ta anak ka uli dahil jay at tinahi dito'y tuktok ti kabinet. Nagrigatan ay at umuli. Aday ta. Nagaw at kaun. Magana kaun. Nagaw at kamatlaang. Asus, ay natinagan ti silaan. Nagtatakaw! Ay, nga jar aramidam dito kusina? ay, Apay nga ada ka dita nga to ti kabinet. adala ang gaw-gaw atag. Naibalangan, di si daagpay kumanurabi Ay, unay kan Fidel. Ay. Kas kalasaan alaklakayan. Ay, bumaba ka. Ay, rumpag lang. Talinisam na tinagkaiwara si daan dito'y kusina. Ay, di nagtulungan. Apay kumatulungan ka, kat sika tinagwara. Ah, Awan lati di kar aramidan alaklakayan. Diana, madam. Oh, si Kamat, dinak man awagan iti madam. Nasaya at na nagkita ta dito'y palingke. Umayak makipalengke. Bisi kan samot akanayon. Di kamot unay agpaspasyaran ijay baryo. Napan kami di napalabas a bulan. Apagbait kami laang, tanagadumot ti trabaho iti eskwelaan. Kumusta nga idananang kantatang ko, akarubam? Day tangarod ti ibagak, ma'am. Taapay, Ay na, kanayon damot nga agapa. ni tatang kan nanang ko? Apay nga agap-apa da. Saan damat ang agap-apa idi Ay na, kanayon itan. Iso ama panyumot pasyaran ida, Oh, di ka madanagan. Tamapan minto pa siyaran. Ibagak kadagiti kakabsat ko. Oh, hello, Jana. Apay nga mawag ka? Kumustaan ka mat amanong? Saan ka mat ngamin nga umawawag? Pasensya ka na din ko. Ado nga ti trabaho mi ita dito police station. Ken may sa, madamati schooling ko. Isumalagayam asaan ka man lang agtetex. Ay, nasaya at man. Tauray busy ka dito eskwelaan kat nakaawag ka lata. Wan ngamin, dananang kantatang. Ha? Apay, ada ka din napasama ka dakwada? Imbaga kanyak di karuba da, akanayon da kanu nga agapa. Normal laeng day jay. Agpinpinok kaw da kanu akanayon. Ne, apay ngay nga ta. Saan damot akasta idi ubing tayo pay? Ay na, amangan no agkaabaw dan. Kasano, 5 kay kandim makit damitin. Iso akastada ang agpada. Ada ka di oras mo?
Sikaman pa lang ti mapanmang bisita kadakwada, manong. Jak pa lang amin masango ita. Madama ti exam dagiti estudyante. Hey! Umay ka ditoy! Si kalaklakayan, tabasibasan ka man! Ha? Dito na ti ambong nga ramidan, ti mangbutbutan. Saan ka pumanaw? Ta saan ta pa'y analpas ang nagtungtong? Ay, katungtong mo na tabagim, ta saan ka mo lang makaawat. Tata Fidel, anya ti mapaspasama. Ay, ni man nanam tinay kaya't nakmanan na basibasan. Adamanan di sa ami ang nagkinaawatan. Basibasan na ka? Ay sus, nasakit dayta. Kunak nga raw na padasin na, ta ipabarangay ka. Ay na, saan kumamutin atata? Tani, narigat no ipabarangay yu pa'y ti problema yu. Pagtungtungan nyo kumalaangon. Ay, adula amin! Kitab? Isan nga raw na makaawat ay taatinay. Tulang san na talaga. Anya ayang amin ti saan nyo apagkinkin na awatan, Tata Fidel. So, ti saan na Jagaru tibe. Ti kayat na drama. Ti kayat kumait, jay damdamak Datay mapaspasama kita glawlaw. Day talaang? Kawain. Ado nga among! Na, agtala ka man dita. Ibagak ka nagiti anak may, arumbang asagay sa kami ititibe. Ha! Diyak kayat ti adak agaw na. Nanang, tatang, nakaumayak na ni, adda na damag ko. Anya day ka, anadamag mo, Wilson? Kanayon kayo mo't kano nga agapakin ni tatang. Ay, pudno day ka. Taday ta, ma'am, awan sursuro na. Day, sakitan ti awan sursuro na. Ket no sika tinaglawag nga awan sursuro na. Ay, sika! Ay, sika! Aguray kayo. Pudno gayam tinakagtang kanyak akanayon kayo nga agapa. Wilson Baraw, tangay pulis ka matang. Tiliwo mo, day taatatang mo. Jesus, agkabaw ka talagaan. Sika tirumbaga matilew. Apahidi na siya tipatilew mo. Na. Kadinanog nakgayan? Kano ka dinanaog? Tila sasaumay, kabaw abakat. Ay, aguray. Aglilin na wag tayo man. Ay, tatang. Pudno ka di adinanog mo ni nanang. Dakkel abasol na ita. Sumungbat ka. Di mo paglibakan ti aramid mo. Awan mo ti malagip ko. Adinanog ka kay. Naglaing ka talaga nga agarabe di ti istorya. Ay, nabilibakan ka. Nay, nalipata mo. Ididinalog nak idirabi Ala, istorya ang mananang. Nasken amalawlawagan ti amin. Kinapudno na, saan laan namin saan adinanog nak ti amam? Kaya ti osawan, namin ado. Namin adaw, jakla nagrekreklamo, tadyak kaya ti iskandalaw. Alaman nga raw tinay, istorya umat, no kaano adinanog ka. Na, awan malagip ka. Among barok, nugasta maturog kamin iti amam. Kala at latan ang mariingak, gapu iti napigsa pa ng dandanog na kanyak. Ang nakaida ni tatang. Napigsa mo ti urok na, kan nakakidam. Makitap? Diyak muday ka? Saan laan na minsan? Ini-street nakman idirabien, kitaam na ti pangak, limtag. Uwan nga paiso Medyo limtag. Diyak ka bow. Diyak muday ta. Ngay bagbagan ni dadang mau. Awan mo't malagip ka. Iso nga ibalod mo ray ta nga amam. Ta saanan alimpyo ti panagpampanunot na. Ibalod na sa sawam. Si Kati Rumbag, amay balaw. Anya ngay manong, napan mo matla ang binisita dananang kantatang? Ading, napanak. Kasangsangpot ko launay. Kat, kumusta da ngay manong? Pudno tinakagtang kanyak nga istorya. Anya? Agap apada talaga. Idi adda kiti balay. Permi ti apada. Apay ngay akastada mo't itan? Jakman amo, kurang laengin nga agdinanog da iti sangwanak. Anya? Anya ti pagapapaan da? Ni tatang dandanugan na kano ni nanang. Ay, physical abuse daytan. Lakay ni tatang, nga makadanog pa'y laang. No nakaturog kano ni tatang, dumanog, ket madanog na ni nanang. Kunak
Lakit din no iranrantanan. Ay, ada request da. Anya day tama nung. Masaapol ka no, sa gaysada iti telebisyon. Nagdakkel day TV da ijay balay. Saan da pala ang ama kontento? Wen angam isulat pagapapaan da dayjay. Iso nga igatangan tan ida ah. Una, day talagayam. Saggaysadan ton iti TV a pagbuyaan. Wen, nasaysaya ti kasta. Tapno maliklikan dati agapa. Ket ni, nakababain kadagiti karuba. Nanatinay, anya jay nakitak nga in-deliver da ijay balayo inay. Jay baro a TV mi Apay, naperdi jay TV yu adakal. Ay na, nagpagatang kami iti may sapay at TV. Tadinak mo't pasublatan na pagbuyaan ni Tatam Fidel. Kaya't na, isulaang mati agbuya. At damot ay ati kasta. Kat, sa dino nga iti pangikabilan nyo di tabaro at TV yung. Ay ka, tapnaawan ti Rirey. Siyak ti agbuya ijay baba. Ni Tatam a Fidel, ijay nga to. Ah, may mayat matkit di daytan. May mayat matkit di daytan na panunot yung. Pasaray ilamang pay nga may ni Tatam Fidel ti remote. Jack mabirukan. Iso nga agap pa kami latta akanayon. Dayta, nagkatuluyan damot lang jay bida babae kan lalaki. Nagmayatin a drama dayto yan. Nay, pinigsaan matan ni Fidel ti TV na ijay nga tao. Hay! Awan mangagkon! Pakapsutam na ita TV ni tangataw! Nay! Tay karakaro na! Siyak tiluklok ko man ya! Di mo kaya't apakapsutan na, aguray ka man! Okay, I asked around and did research. Asinaw, itati na nga ba? Pare Fidel, napuyat kan sa iderabi ha. Kasado ka mong paray? Kano nakapigpig sa TV yaw dito balayaw. Saan kami ang nakaturo nga karoba yaw? Ay napigsa? Ado a karoba at nagreklamo pada ka sana nakaturog. Ay pasensya kayo na. Kasi lamang nga minsinyan na ita balayaw di rabay. Apay, pirmi atulang kayo na yakin ni kumaritinay. Takas taunay ti kapigsana. Pare Fidel di urayaw na petisyonan da kayaw. Petisyonan da kamay? Ay kadwa na, nukas tayo la ka na yaw. Petisyonan da kayaw, taperwisyo kayaw kadagiti karoba. Saan kayo matsiguro ng agap-apa na niya, Tatang? Jagasan. Kanayon naktupay nga apaan ni nanang yu. Apay ngay. Adamutan sa gaysa at TV Agapa kayo latta? Basta. Ay kanbay sa. Petisyonan da kami ka daw. Nagiti karubami. Anya? Anya di mapaspasamak ka na kayo, Tatang. Ay, basta. Agsina kamen kini nanang yu. Itapay, alimakay, kan bimakot kayon. Ay, naumakaw ni tikas niya nga ramid na. Ay, pag sinaan na kamay. Ay, sina. Di talaga yam. Di agsina kamay. Pagtungtungan kayo, ngam agong ungot kayo man. Ay, diyak kaya tagasarita na itainam. Nangato ti pride na, kasla fried chicken. Sikati na nga to ti pride na. Ay, sana matuko ti kinagato ti pride mo. Ay, uray sika. Sumardang kayon. Kababain ka dagiti kaaruba. Kitaan nyo man, ar-aribungbungan da kayon. Nagadudan di taruar. O anya, napanagnagamon akanayon nga agapa da tatangken nanang? Wan nga rod manong. Idinapan ko ida pinasyar. Agap padalat ta. Ay, naku, nagtumat kan ka. Petisyonan ka no idahan dagiti kaaruba da. Gaputa nagpigsa ti volume ti TV da. Ni ay, apay mo ten nga imabuti ti kasta. Kaya't da ka no ti agsina. Agsina da? Ay so, saan Saan na mabaling? Amom ti ada dito'y panunot ko.
Adan samot kabkabaw dan. Ay na, kastamot tinapanunod ko. Iso akasapulan sa amakadwaan idan. Pagsagaysaan tan sa idan, manong. Iyawid mo ni tatang, iyawid kumot ni nanang. Ha? Pag sinain ta ida? No kayat dang agkadwa dalat ta, makabulan da iji balay. Makabulan dan tumot iji balay yo. Ay katun na. Awan problema no kastading. Nalawa mo dya balay apag yananda. Uray mo't iji balay. Nalawa jay paraangan apag naanda. Kanya ti makunayo iti singasing mikin ni Jana. Tatang, nanang. Panunutek pa'y Adaya panunot mo. Ay, sikat awan ti panunot na. Ay, sus. Awan to pa'y manaknakam mo. Panunot to kidain. Ay na, irugi damanan. Aga pa kayo manan? Nagsimple laang abanag. Pagapaan nyo? Ay, kung nagtubot kami na pagsinaan na kami. Ay na, awan ti agsina. Ibagbagayo idi kada kami. Ama iparit ti agsina nga agasawa. Ita, da kayo matimang ibagbaga nga agsina kayo. Nagsaya at da kami a pinadakkel. Ita, nagbaliwan ti panakilagan nyo iti maysa kan maysa. Ita ti parikot ko, tatabal samaw. Balakadan na kumano anya ti aramiden may ngagasawa. Tapno maurnos may ti amay. Kabsat Fidel. Pudnaw ti bagbaga iti anak yaw. Ano kaano alimakay kan bimakit kayaw. Isomay ti panagap apayaw. Ano mutayin nagiti banag asaan yaw apagkinkin na awatan. Kastaw ti aramidang Kabsat Fidel. Sublianan nyo man, hindi panaway na agin inaram kayo pailaan. Amo, sweet na sweet kayo mo't inikay. Hina. So, Kabsat Fidel, lail mo mga may ni Bakimaw. So, mabalay na ika-regalwang mo na. Iti kayat na amakmakan. Igatangam iti bestida na. Bag, kun simple awagas, apanang ipakita iti panagayat mo pailaan kinkwana. At pasya-pasyer kayo. Kat nasaysayaan no kadwayaw dagiti apukuyaw, wanaw dagiti anak yaw. Give intigla ang Kabsat Fidel ti kasapulan iti relasyon. Kun kang runan na, respitaw iti tunggal maysa. Rumbang asaan amapukaw, ti respito yaw. Bueno papagayam, dahil tanga raw ti pakasaritaan ni Kabsat Fidel, adinan inlanat ti address na. Dito'y drama tayaw, nagkanas nyo, in your nose para iti-scribe ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang taraban.